يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني ودرجتي قد فتيتي رد العالم يا أحيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني ودرجتي قد فتيتي رد العالم يا أحيل الجود والكرم Ya Rasul, kami berharap padamu, berikan kami syafaat darimu, karena hanya dirimu ya Rasul yang bisa selamatkan kami. Ya Rasul, kami berharap padamu, berikan kami syafaat darimu, karena hanya dirimu ya Rasul yang bisa selamatkan kami. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa darati qad fatayati ratal alami ya uhailal juni wal karami. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa قد فتياتي رد العالم يا أحيل الجود والكرم Harap padamu, berikan kami syafaat darimu, karena hanya dirimu ya Rasul yang bisa selamatkan kami. Ya Rasul, kami berharap padamu, berikan kami syafaat darimu, karena hanya dirimu ya Rasul yang bisa selamatkan kami. شاني ودرجتي قد فتيتي رد العالم يا أحيل الجود والكرم. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني ودرجتي قد فتيتي رد العالم